چهارشنبه بخیر بینرین چارپل مدیا امیرو دیسا به برنامه کی تیرو تجی دیسا می به هفرابن اما دو هفته بو جبر آستنگین میوان من منکر از برنامه چه بکم لیوا دیسا ایرو لورن ایرو امی به سه میوان خوای گرامبها رد امی لسر جیانا رزدار رحمتي محترم بيتشملي باخفن هركز زانا وابتخازن نفشي نوجي بزنبن كو محترم بيتشملي دما خدا دتي كوشينا آزادي ورزگاريا كردستان دا كساياتكي لپيش بو وتيكوشر بو مليتان بو شورشگر بو همي هوال هوگر در دور و ايكوي دناسن ايكو ناناسن همي ب رزکی بلند به قیمتکی هیجا وی بناف دکن و از دبیجم برا میوان من بین اکرانه بله میوان من برزه سلیم چلیکر شفیق پیشنگ و فارس مدنی مارسل هر سجی هم جنیزیک و وی ناس دکن و حوالی وی بونه پیرا هوالتی کرده هر چند عمری وان بلکی دنا بردا نه 10 سال یاجی او به لی وسابیت دا عمری 11 سالی دا 12 سالی دا 15 سالی دا رحمتی محترم بیچملی به سکناوی به کاروی به تیکوشیناوی به هلوستاوی به دلسوزیاوی باور بونه و پیرا مانه و پیرا تیکوشانه لگور اویوان هر سجی لفارقینه وی ناس کرنه شفیق پیشنگ لفارقینه وقتی خواندکار بیه لوی ناس کرنه سلیم چلیکر شویا فارقینه او جی لوی و دیسا فارس مدنی مارشل جی هر وها فارس مدنی لسر وی پرتوکه کی جی نویساندیه و د پرتوکاوی داد بجه مرخاص هبون لعنیا شر جان فیدا گیان روش دلخونی مرخص هبون بربروجه هنارتی مرخص هبون کوراهیا دل مدا د هیلینا دل مدا و شارتی بله اون هرسجی بخیراتنه سرسرا سرچاواتنه تشتکی که از درباره ودا بیجم انزان و بدم ناسین زده پیوست که ناکه یاجی توکیده اگر نه از همه یکسر دست بکم و همه سلیم سالم که سالم بپرسم سالم چلیکر بپرسم که اوی چوا رحمتی محترم بیچملی ناس کریه چوا نزیکایی پی کریه بکیجا سمپاتی پیرا کار کریه کرم که سپاس کت میرزه سلام کت فارس و کت شفیق چیزکم سپاس بگو که فارس در کتابه که نویسان بنابه میخواسته بود از جاذبه سپاس یواش بود فارس بود محترم بیچنی بوی کتابه هات جیاندن و او خصوصیتی ویه که هبو دو تفرعات دوی کتابه راجی هاتن رئیس کرد از کتابی دوی که به جالی تماشاوانه و ولی خواندن محترم بیچنی براست در حق جیانا ویدا المحترم نسکی پیشه مبو تقریبا 10 سال جنب عمرتر بوجی ایکود جیانا وی هری نزا زانه و پیرا زاروتیاوی حتی جوانیاوی و گلک دودش پیرا جیاه روژن بارناسه محمد گمیجیه دوی که ایشه دوی پروگرامی دا براست محمد گمیجی جه بونا لی محمد گمیجی نخوازه داره تلویزیونا و لوماجی کنوینا وی دوی پروگرامی دا تماسیکیه او مرخص هبون بخواهش شعیری روژن بارناسه در حق محترم بیچمی دا هاتیان میسانه یعنی محترم بیچمی بگشتی که وقتا مربجه مروه که نافداره ناسکریه نه تنی فارقینی لحمو دولین کردستان ناو محترم بیچملی
هاتیه بیستن به میخاسیاوی به شورشگریاوی هاتیه بحث کرن او بريكو او الفارقين بناوي جندي قراليا جندي كي تقريبا ساعة نيجي فارقين الوردنيا وبريكو دست مكتبك او تشم مدرسة عربي دخوينه لو ماجي معترم بتشملي لو بهارا بتشوكان يا احمدي خاني بجن مولودا ملاي باطي شعيري جگر خوين جگرخوی گلک زنده هد زاروکیا خدا فیر بیه او وانا جبر دزانی مکتبه خو وقت زاروکتی حواله محمد گمیجیه و مالا محمد گمیجی دمینن وقتا کش گلت فاقیله مکتبه اولی و ناویجی لوی داره او گمیجی بهدورا مالا گمیجی دمینن دو بازی هر وکی کمکو محمد گمیجی دوی کو ایشت پشتاری بی پروگرامی بودن ما او براست پشتی ام جوانن ام بمثله حسیان کو ام کردن ولات ما کردستانه ما غدر هاتیه کرن دوی کو تشتک وره کرن دوی لگرنه دا ناوه محترم بیچملی هری بالا مکشان شخو حچیک فاقینینه دزانن چالاکین محترم بیچملی تکلیوی انسانی میخاسیاوی هر بالا انسان دکشینه وکی دین محترم بیچملی مرو وکی گلک خوش صحبت بو یعنی انسان کاربو خوش اقناب که مرو وکی هر وسا متوازی بو به بچوکارا بچوک به مزنارا مزن بو او تبعیه فارقینه دناوا اسنافا دا دناوا گندیا دا دناوا پیروکالا دا هر ناسکری بو و بقدر بو لو ماجی مرف کربیجه محترم بیچملی لسلیوانه فارقینه و ستونکی اساسی یه کردایتی بو گشتی مرف کره که بیجده وانتشتا آنا بیجه و از باورم اوی هواجی لی خود لی زیده محترم بیچملی بله یعنی محترم بیچملی گلو دکیجان شرطا دا کت نوا تکوشینه بوچه انسان وقت محترم بیچملی لکردستان لگلک لغرین دره بون خودی ناو دنگ و بون هیوی جبو انسانا قناعت آمد به افتش ده شخصیت محترم بیچملی داجی جارنه ولا نرخاندن سپاس بله گلک سپاس بو پیشا خافتنا جنابته از یانا ورم با که شفیق پیشنگ دبگوت دی 11-12 سال یا خدا کل وید یاتلی اوقلی دا دخوند وید دمه دنا بیجن خورتانی و زاروتی ده هر نابره هر دیاتا محترم رحمتی محترم بیچملی ناس کریه از یجیب پرسم که ما مستطوی یعنی بچه هستی بچه آوای به کی جاوی توی ناسکر و چوا ناستکی باشه سپاس از محترم بیچملی هست حوالی ویدنه که روان یک بود ملا محمود ملا عبدالکریم و شیخ محمود یشید بحث کرن و خدمت بیرتینم به مناسبت جوار جگر سپاس شیستو پرده چون فرقینه چون یاپیا فرقینه زاروکه küçük bunlar. Demek merev zarok teji merev evet mesela asker, malen asker, gündefen asker eğer mektebeki uciye kuvvet farkını yapıyor ve namustayan asker bir insana da henek zu vurmadı bunun için. Henek tabi günde yok ve dijiyan anlamı da cihdi. Yani cihki dibin ku pas cihki zakhmu sağlam dibin ku ro nikare de yek keviyek cihana xodajin wan jbir bike yani emin yek jwan kesin ku min gelek zu ev naske u hiç bir nekir muhterem biçimliye salem peşi
تیکیا me û bajir tur bixîdin. Hiç smor bû. Li piştî kem ketin sınıfên 4, 5 û 6 êdî çûn hatina me zêde bû dergah me çekî hebû. Gotina pêşî ku derheqê muhterem biçîmî de dît digotin pir mêr e. Pir mêr bûn nişaneke ku hadvî insanê de cewherek e, tiştek e. Yani dema ku mêranî li welatê me, li erda me, li milka me mêranî basa insanekî tê kirin emrê me re ji 11 û 12 wan me re pir merak dike. Gelo ev kes çima qas kire? Ya jî çi mêranî kiriye ku li bajarek weke Falqînê xelkê basawî dike, navî dibêje em zarokin her yek ji gundek hatiye, yek ji Bismilê hatiye, yek ji gundê Pasûrê hatiye, yek ji Vartoyê hatiye, yek ji Qersê hatiye û em jî li yatiyê behsa mêraniya wî dikin, bêyek em wî nas dikin, bêyek em zanibin çi mêranî kiriye. Ew bi sebebek me re merak dike. Arastî cara pêşî min ku ew dîtiye nizanim lê bi qasî ku ez êdî bîrbirim û pir ji xwe aminim ku ew muhterem biçîmiye min wî dikana seviyê Apo dît. Seviyê Apo tiştek ji min nabêje. Dikana wî heye dikanek pir xuşk e Falqînê. Li hemberî postaxaneyê ye. Pêdiviyên dibistanê difroşe. Wekî din tiştek de mifrot nayê bîramin lê ez her carek ez çûme ya min qelemek kiriye ya defterek kiriye ya jêbirek kiriye. Yani lazimî minê rojane ê mektebê min çûye wêderê kiriye. Lê divê tiştê din lifrotin. Min ew li wî dît lê seviyê Apo jê em bi hemê Apo nas dikin. Hemê Apo bi futbolê dibêje, em taraftarê Sîvan Gençlik Sporî ne û ew jî golparêzê Sîvan Gençlik Sporî ye. Ji bo ku sevî birayê wî mezin e, min ji xwe re tercih kiriye ez birim wekî tiştekî min lazim e ez yardımcî dikim. Ez naçim hem dikana wî pir xuşk e, hûn jî ji bo ku kekê hemê Apoyê ez ê ji wî bikirim. Cara pêşî ku êdî ez zanim bêşik û bêguman muhterem biçîmî ev e, vaye hemberî min e, min ew li wê dît. Dikanê rûniştibû, sohbet dikirin, ez û hevalek min Cengiz ku asê xwe ji Vartoyê ketin dikanê, axir me silav da wan û bi wê navê de elem çi ji me lazim bû em nizanim lê me pêdiviyê xwe raştine anîn wekî me pere da muhterem me re sohbet kir, pirs çînekir û pirsên siyasî bûn jî. Yani em bijin ku yani hûn reşatê çawa dibînin, hûn reşa dinyayê çawa dibînin, hûn xwe çawa binav dikin. Hevalê min Cengiz yani çima ez nizanim lê bu ez diye çîme. Yani yani nasyonalistim lê ne mana ku ez nasyonalistê ew ê me, ne diye manede. Axir çi ye jê pirsî, bu ew ê ji milletê xwe û welatê xwe hez dike. Wisa tarîf kir. Ê ji me pirsî, yani ez jî evim lê hezkirin tenêtiyê naketî me re tiştek jî dike. Yani wekî me re hez bike û tê jî bigêje ku ev millet heqî lê dibe, ev welat beadaletî lê heye, me re berxwe de jî bike tiştek jî dike. Kurdî zanim û Kurdî zanim. Heta wê şair ewa me Tirkî bû. Yani şabeta me ji bo ku yani di rastiyê de Falqînê ji sedî not û belkî heftê wan, heştê wan giş Kurdî dibêjin. Yani dema em desteketin çarşiyê em zanim ku em bajarekî Kurdan e. Yani ew ji Kurdin, Kurmancin, wetemene lê dîsa lê dema ku xwe zanim û ji şiklê me, ji dilê me zanim ku em zarokê yatiyê ne me re Tirkî pêşî dibêjin. Yani tiştekî otomatik mi ku pêşî me re Tirkî dibêjin heta fand bikirane herê em jî em weke wan Kurmancin û Kurmancî zanin êdî paşê doxulî bi Kurmancî. Sohbeta me pêşî ew bû. Paşîna wî li ser mêxasî ew jî zêde bû. Kurdçî ye. Wekî êdî Kurdçî bûn bêtir bala me re dikşîne. Yani insanek hem mêxwaz û hem Kurdçî qenaatek ew ê me re çêkir ku ev insan ha divê yek rastê ye. Divê yek ku
یا هنگ تشتا تمثیل دکه کو او مجی علاقه دار دکه یعنی کرد چی ام کرد کرمان تیپریه که کو دوی دمده به کجلو زارو که 11-12 سالی بنابکرنا وی زحمت بخور آواجی دکه یعنی تیپریه چیزی به کو او هایا ویجه هبش که مثلا هواتیه ده هواتیا نهر سیاجه بالده تره نه او هواتیه که ام تره گریانه امرابونه نشتنه وخواریه خوارنه هاشه اوجی حتی بیجه که بو لی آخر نه ده امری خودش نمستره ده شایانی خودش نکشتره لپیشیانه ام تخوازی ناس بکن ممکن بجی باو اکی مرد دوی بید دوی هره یعنی او رویا او کتیه دایه دفعه مرد دوی هره یعنی ناس کرنا که ازان ایدی ev محترم biçimiye از تقریبا 12 سالime sınıf şeşavandeme و dikana seviye apo min olmaz. Yani hesni unavivi deryavi mi biristiye muhasek u Türkçe'ki farkını yek jiyestelekeye. Türkçe farkını rasıcı gerekin başına navi vancı biz malabı kevinci men navi biz ama evet kur bunlar devam edeketin peş yek şey muhterem için mi bu yek jid mesela o durma komandoya da vakti fotoğrafını gittim Mehdi Zanan. بله گلک سپاس وید او که ایجا بچن با کک فارس مدنی هم پشت 30 سال 35 سالی او کریه که لسر جیانا وی لسر مرخاصیا وی لسر شورشکریا وی نظام چه به همی آوه پرتو که کی بنویسینه و بگلک کسا راجی خبر دا آخفیه جبوی ویجی آنها از دویجن زانستن یا هری زیده لبا کک فارسن کک فارس تو بخیرات و دیسا و از آنها دوره بدم تجی چوا وی ناس کر و حتی ایرو تو چوا حتی ایرو نا قاسه بشکی وی بیجه باشه جامرن جاردن لسر او که پرتوکه و تشتیدن سپاس که میرزه وار باش تراوج میوانه تراوج گوداران را 43 سالیا وفات محترم داوید گرامی بیرتینم حوالی وی کشه مر نجی مال عبد کریم مال محمود شیخ محمود کوروی رومدی اوجی بری 8 سال رحمت کریجی بیرتینم یعنی برای توضیح او که دست پی بکن چه کتاب دکت ورد کتاب تنه منفسان دیلی والد نشته دانه 15 کسی نشته دانه 15 کس نویسیه یعنی او کتاب یعنی 2008 30 سالی وفات اوی داد روژوه و دمه حوالی وی کم سکت نوه حولدانه که 2006 7 تی بیرامه یعنی ما گلانه بود دعوت که حوال فارقی نیه بود برستوکهلمه بار کره حمید و یا جوه علالدین بود یک جوان بود دعوت بود یک تی بیرام پیشنیار که مشکک سالیم رو که روژن بارنا صابر مگو 30 سالیه و نیزی تا چه دو بچته میک ام با نیویم چشکی چیکن و واره مثلا سپورتان لفت که روژادنی هم لبرجی که جویا رستوران که هوال یلماز دوی دای کمیته ایجاو کرن که علی شیر جی کرده که سالب علی شیر یلماز استعدابو و پرالل و کمیته لولیج کمیته که اتاوا کرن او جی شه محمود استعدابو لالش استعدابو کچاوی عثمان سلیویه بود حلیمی پکه بود یعنی ممتازی پر روی گاول ولیت و جکت روی کمیته یا پرالل مگو همه چی کن سه مدا پیشی آخو مگو همه مزل اجدون آوا بکن چه بکن آدو مگو بانی همه بیرانی که همه ستوخل و هم لوی چه که سر مزلی وی و مگو همه ایلان کی درکن
لما میلان او که مثلا ناوی او ویگا فیس تو نبوزیده سوسیال مدیاش تو نبوزیده اما اکس ناوی وکر işte میلان خودم چند کس بنه ویدا ناوی مهبو و ناوا میکی دا بلکی yani ev kitabı da jiye ki on sadu şes kes falan nاوی خود بنویسان من نری پشت 30 ساله هی محترم زندیه حوالی پرجی هست که یعنی که اولا ما اوک نتو یا محترم راستی جی هوا که تیرا خو به نافدار بیانی کردستان وان ساله ما وصفاق جیانی ما مزلی جی چکرم مزلی توازن بیجم او که پایا که سالم و ممتاز و رحمتی الماس تیدای عالی او که مادی استوخوری مبانی بیرانی که چکر کومله که او که چرچوه که پرپچوک دار yani محترم به زاروتی او yani کالی باویج او که جلجی چونه او که yani باپیر دا پیری بیج او که وی کالی وی درمیه ناو کالی وی چون الوی مثلا یا عاشقی یا لعب کردن او که زواج یا چی نوانده چه چون او که کانیکا بجیبونه کانیکا گند که قلپه عزیز دا پاسوره الانگا عشیره جی وقت الوی بجید شر او که demek دبا شر یکم دنیایه و گاوه باب محترم و آپی باب خالی احسان بیچمی چینه که هر با ساری قامشی لوی یعنی عسکری هم 2 سال 4 سال که بکی دون لوی بریندار بین ساوت گرنته نو که کانیکای دیگ دوباره وان لوی چینا بد چنو برای چن گنده بسمیله بجیدیم به میدان الوان داره داوی ایجار تین گنده فارقینه یا قرا علی بارم قرا علیه بله قرا علیا ابد نجی حالی احسانش تربسویه گنده تربسویه بجیده به او گند تابی دستی او کادانه گنده ارمنیانه ارمنی تابی تاجر بوده بیده میده فلان مالا عزیزان عزیز دولی دستانه سر گنده او مالا عزیزان گند که ده یعنی مالبات باوی عبدالمجید بیش باوی ناوی عبدالمجیده و ده باوی خالی احسان و ده بارا خوشید کرد yani دوید من yani محترم 6-7 سال یه باوی وفات که عبدالمجید و دیاوی وید بشناو که گنده هلینه که لکوانه محمد گمیجی روزن بارناس دوید بینه دوی باورا مازنده بین داوی سالو 5 دو فارقینه دست خواندنید که yani despeka yani mektebe seratay navi farkı ne etkiне şeysi de xlas ke işte şeysi tuaze o ki Diyarbakır o ki ya kabli sesi qaydaqçı bike diye de mesela malbati der falan qaydaqçı ne kadar hasıl işte dizavce Medine ra zarı kaydı çeydi ben yani navbara şeystu do وقتی te farkı ne işte işte 58 da yani 100 سالیه رفرم ارد توید یا demek ki او ki mesela tabu kadastroda nava azizanın malavan da problem derdi ve xoye gün kiye gere tabu servan be çekirin var halı problem derdi balaqtini farkı ne salın şeysi şeysi yakada varmış gibi la farkı ne bicid ver işte bir nizam tabi hatta şeystu şaşa jana nizam ilve çekiriye şeystu şaşa da çe askeriye آماسی عسکری آخشید که لوید سال 87 بعد گره فارقینه یعنی 67 ما 80 فارقینه خب پیشاندن که چیده بعد کمیته دا گورا گمیجی او کمیته دا جی خودستینه دو کمیته او که دا 67 دوی دا او جی او پیشاندن جی او که او دما خود او فاشته ترکیه او بیان که جی کرده او کرده بو درخسته بو بانی بیان او بکن آتسیز یکه بو نیال آتسیز اولا قریبه لی neyse ben o ki yani farkı ne ve demet abi sal şeysi da Kürtçe farkı ne yani gora kazay Diyarbakır gellekin yani ve gave şu Kürtçe per qalse le farkı ne şaşahta de kez be havra Kürtçe dikin ev Kürtçe navi aşık markara bejeji mala Abdülkerim Begre ve mala Mahmud Begre muhterem biçimli Medizana ve Mehmet Gemici Şeyh Mahmud
شیخ محمد شیرین، شیخ محمد شاکر، ملا خلیل، یعنی هرش هشت کس به هم یعنی کدایتیت کن و تایبمندی وان مشترک جی همون ناو زارو که هو دبه یعنی کردی داتینم و دبه و همون شوادا بتین یادا شیرات خوینم یعنی از برای شیر اوی هم کلاسیک هم جبه او ایجا از به مثلا من چه محترم ناس کرد او درجه مثلا محترم پشت عفی هفته و چاره گرتیگا دیاربکر و اوی او که شورشگر اوی دمه هاتم بردام اوی دروای ولا جاوی پراوی بون دروای ولا یا محترم یک جوان بوی دمه او جن حزیران شش حزیران هفته و چاره و گری اولی توجی کیک فارس اگر تخوازه ام وی مرحله بیلن چونکه پیشیاوی ده هفته هیا سال هفته درته باشور درته او که از وی بکیک سالم را باخفن اوکی تمام از اول شما وی ناس که بیجم اره پاشه توی هموی بیجی و دوان شد بله هفته و ششا دل دیاربکر الدجه بوابونی و فاشیزم متین که یاد دار خستن بله ام متین جالی تب در و رئیسن دموکراتیک و دمیاکنه و طلبه او که استانبول و آنقره و ایزمیره او شورشگر و دمش او پیشنگیت کرد یعنی بله او جه همو آتون متینگه متین استاسیون دیاربکر دست پیکر yani ya ofis zvriyat şuna ordiye ya dereçil ve gene davi buna. İca neze dereçil ve ordiye bir bu arga askera veje. İca lüveda kelaka ev ke mitinge bala mikşa bala herkes şöyle. Dervaya mitinge demeşe şoraşker eve gemiş parkeki sere bejdreş çavşin yani şu baver و مشه دا جتابی او که بیستو نه ثباته بو بار به مشاوی دبه داویه من ثباته بو یا صار برفتو نبرده لبار داد ایجا یه پارکوی پچان اوسا باله اتخذ بنیدا یعنی کلاشیکوف مرد یعنی سلاح که بو بنیدا و دمشیا و سلوغان داوید و دمه که اوی سلوغان او که متیگه گوتن یعنی بجی ملیتی جبه مجه قروسن فاشیزم بو ابو نبود گو میاق دیدن زام نان ما خوارشه میاجی رستن که او که بود مامورا بود اوردی دولت چکو بود که مامورا کپشکیا مامورا پلیویجی روسی استعمالی بود و حاصل او دمه ایجا محترم در و پورتج دمشیا سلوغان که اوه جرا پیشی ملوی بیستم سلوغان گو چکو بروز کوشوان بیجی کرد و کردستان o kitle peraj demek farkını mı bervid evke bu acı pera tekrar ettir işte ve roje yani şu emna var legerin etabun em lehanga digariya idola digariya tam gora mebu yekeş xurazi şu baver biryardar çek dervi slogana daveje yani insan ki gora deme yani هم شورشگر پاری داره چاوشین فوری جیسلیه پارک سره yani böyle olmadı. Yani bana prenteresant ya ben bu fikirde oy ben bir şeyim noktaram işte o ki demek ki şu an bu ne o ki resting tamamıydı bu kısmı olarak kar o cara diyem ki bu restin ve hafta da bu bağırım diye ben dame partiye bu zbone vasfe ki var nişanı farkını yani emanet ki bu Münevcebistan da öyle mi? Bu parola bu tabi paraya emanet ki bu. Münevcime paraya okur. O düğe davatı emu vicbala derketten daha karşıya partini yani o sosyal buna ya bakte yani desteği zor ne dönüşür yani merhaba ve afaklı devandu baş yani halk ama ya yeki yok bir demakuda. O cara selam ji yani evci pari bramine jarkines bastım. باشه گلک سپاس که سلام جاردنورم باته آخر دپیشیا هفته دا و حتی هفته و چرا گلکی بیر چه بونه و
رحمتي محترم بيتشم لجيت نافان دايا بأكتيف شالاك نافان بويران دايا نافان أو كدايا وهلبت ودمي دي هدي بنجها سياسة كردستاني جي تشبه او جي جوي دبا طرفك يجي آلي كي كردستاني دا حركت كه تتكاري بعسا ودمي بكي وباشي جي چوا دبا هوالي دكتور شوان وجوي چه باشوري كردستاني جبر اگرا جونتايا هفته یکی و جوجی چه حتی آلمانیا کاری بعثایی بود. بله. سپاس کت میزد او بیکو هنگ تشت نه پاری زلال بکه. بله. یعنی میرخاص او کسن کو هم ریسک دستینن و هم جی پیک تینن. بله. یعنی بو محترم بیچملی نه میرخاصیا فیزیکی هر اوا دواری انتلکتوالی رجی او میرخاص بود. يعني دواري فكري دا ريسك دسن و مسألة كردستاني بويني دا نيجيوي قلك زلالة اما خوش چی دیگر تمام است يعني الهام خوش شورشگری كردستاني بويني محترم بشبلي كما قلت هاي مدرسة هاي شيريج قال خوش برزانه دیوانا ملای باتی بله مرودا ملای باتی زانه های نوبهارا بچوکا هیه او جویته لی دواری سیاسی داجی لسلیوانه ملا عبدالکریم هیه او دبیکو جبیر نیکرن یعنی ملا عبدالکریم فکره کردایتی ایکو توه فكرة كردايتي لسليفان آجوت ملعب كريمة محترم بيتشملي شاگرد ملعب كريمة قالكو ام پیش جانا وان وقتا ام دنيكو او ده هر واردة خدانه نشان داين ده مسألة اواكرنا ده دكويا دا هر ملعب كريم وك فكر خدايا پیش محترم هم دواره فیزیکی دا و هم جی دواره جواکی دا يعني محترم دواره جواکی دا قلك خورته جمالباتا کی فرته خود عشیره کی بفره وکی دلی السليبا برته حس كرن هم بتشوكي فاقينه هم بزني فاقينه جا حس كرن اجبوكم محترم بيتشوني مروفكي متوازيه حسكريه دولمندیه جبو شورشگریا فاقینه یعنی وان خصوصیتی محترم بچبلی شبو کردایتی قالك دولمندی کی قنجه دا آواکرنا دا کویا دا وانات نتن الفاقینه دا جبو دا کویا باطمانه جبو دا کویا کوزلغه هم اکتیفن وان قادرو قابکی بری حوالاجی او دست نشان کرن لسلیوانه دواري كردايتي دا قادرو قالك خرط هلا قادرو نتن السليباني فونكسيونالن او اواكرنا دكوين درو دورا داجي اي كوز لغي اي باتماني داجي خدي فونكسيونن او في فكره كردايتي الفان دورا بلاتكن پشتی دوزه اداره 1971 وقتا کو جونتا مداخله کرو و طایبتی جی ایشه کردا کرن ایشه دتاکویا کرن ایشه مالا محترم بشبلی کرن المالا محترم بشبلی هناك دوكومنت هاتن گرتن و دمه دکتر شوان پارتی دانیه ملا عبدالکریم جیهان اندام پولیت بوریا پارتیه شيخ محمود يشيل ومحمود أقتجي ملا سيراج شيخ محمد شاكر وانا تب اندام بارتيا دكتور شوانه ملا خليل هم فرقينه هم باطمانه يعني اوان قادرة تبعتنا اورغانيزه كرن هدف محترم بشمليه جبو كد وكلامك بود شعب الدولة ده او شبكه عسكر مداخله سيستم تكن يشي مالا محترم تكن طبعا محترم مروكي تم خدي تدبير بو او در حال دوي شبدا او ملعب كريم و محمود أقدجي
جمالي خو درتين و بري خو ددن مقاري دكتور شوان لباشوري كردستاني پشتی المقاره دمینن معلومه لوی داره بویرکی نخوش دوه تقومه سعید الچی هات کشتن پشتی کشتن سعید الچی بویر گلک تحریبات نظم کرد و وان انسانا نماکو لوی داره بستره باشوری کردستانی درکتن ملعب کرین بخواه او تشو لسوریه لباب بارتي ديمقراطا كردستان يا سوريا دمينه ومحترم بتشملي ومحمود أقتجي لا دخل دشن ألمانيا طبعا دشنا وانا ألمانيا لا كان ده بخو أليكاريا وان دشن لبنان عولي كان ده لبناني هناك أليكاريا وان تكرم لنابي ده تكلي كان ده هنا وكان ده وان إمكانه أو وانا لا دخل دشن ألمانيا ومعلومه حوالش قال كرد هفته و چهارا دا پشتی افو گشتی درکرد وانا جارده بگریان براست ناسکرنا منا محترم بچم لیجی پشتی هفته و چهارا يعني وان تشتكو حتى انا ما قلت ما بيسيه ما من بخوا جيغو داري كريه جيانا ويا بجن باشير كردستان تشوابو تيكلي وي بارتي تشبون بارتي دكتور شوان و يعني جركو د برنامج تاع هذا بابات وهذا بيجن يعني محترم بتشملي شوانجيبو يعني دنابا وان حركتي بشتي شوان اكبو ما دوسي كسا بجمله دهاد قلتم يعني يقول افادتكم محترم بتشملي جقات كر سورو بجن ناظري بالكاش بخوات شوانجي كيليه شو بشتي شوان تيكشتن سورو اني درسات بلده لمحترم بتشملي عاشقش دكتور شوان بو ويعني عجيب شوان جيبو د بروباغاندا خدا د نيرين خدا د بروباغاندا چه روزانه چه بفريدا او هر شوان اني روجوي د پشتي پارتي السليفاني وانا پشتي وانا بغريان او اني معلومه لسه لحمو دبرين كردستاني نسل کی نو هاتی وجوده اب نسل دنابا لگرنه داره وان انسان اجی بخو يعني خودی مسئولیت بون وان یک وگریان نچون مال رو ننشتن بجن محترم بچیملی بو محمود اقتجی بو ملا عبدالکریم جیهان بو وانا هر رو نشتن هر کامل کرما بون و مچوا دست بکن او قادرین کو هاتبون وجوده جی کو دنابا لگرنه دا بوجی امکاناتی پر باش دا پیشیا وان پیشنگا کو وانا الهف هاتن رونشتن هاتن ارگانیزه کرن و معلومه پشتی هفته و 5 هفته و 6 لکردستان دور 13 ریخستن نو هاتن وجوده يعني ریخستن که جی او بکو محترم شملی بخواه تیدا خودی گرانی بو خودی فونکسیون بو و هر دخواست بخطا دكتور شوان جاردري سياسات بك يعني النقطة كي بيجم مثلا دكتور شوان جارا كان متنقا فارقين دا افتش ده 1976 چند گنده فارقين قماندو آبد سرگنده قرموسه و چند گنده دورا قرموسه وانا گنده فارقینه نه و بو وسیله متین اتشکرن طبعا او متین بو وك اوك يعني هولندا و حركت نوچه بوله رخصنه نوچه بوله هر رخصنه خوست ولا بين متین که دنگ خود درخه خوب بده نشان داین اجیتاسیون و پروپاگاندا خوب که محترم بشملی وانتشتا باش زانه بو که د کتله که او بفره دا او چه بیجه و جارا یک سلوگانا که بروس چکو شوان بجی کرد و کردستان لوی در هولندا وکی دل سلوگان دهات نرساندن وک بیجن دکتر شوان رش دانی کارکر چک هلانی معلومه یعنی حرکتی کاتبون آوا کرنجی شهر چک دایی تپاراستن لی
شرع چکداری حتی کی ایدئولوژی کارکردا دپاراستن یعنی خواه وقت مارکسیست لنینیست تیناست کن ifade کن لگو محترم جی دکتر شوان نه تنه دواره سیاسی دا پیشنگه او دواره ایدئولوژیکی دا جی پیشنگه لو ماجی لگو روی دکتر شوان رشتانی کارکر چک هلامی بله گلک سپاس ورم با رزدار شفیق او دکاره چه بیجه پشتی وان سالین هفته اگر تشتکی بکار بی بیجی نه اساس خو حتی هفته ششوان yani ev heskirina me jbo muhterem biçimde heskirine platonike yani em hacetkim em hürmet hacetkim em tfazin bibinin lukube em tfazin nezivibin dengevi bizin ev geçbun u rugeşiyavi bibinin ve şu hayır jgere kesat tüne hizmet tüne lise pirsatte ku ev bingaviş ku hatiye ne Şefik Zaruk le Şefik ku amberun ha eğer ku paşta ve gelebin hep tur eşkere zelaldı be yani mesela hatta min kitaba Medeni Faris ne xwed min nizam ku babî meleye min nizam ku çuye medrese jademak melevan her du agahiya divize yani medrese bixwe idi bu herkese çuye medrese dengeheka kurdawariye avat ketis tesini tijer hazır dike mamoste salın bu mamoste u pedagoge evjme baştı zanı be yani elim mesela şaria mevcude du tişta esas dige yani du tişt karın sebebi guartinin radikal de jiyana insan yekje çriskin ku tu zaruka ta xode tawanditiye bihistiye hin buyi işte demek ki ev çrisk vakti tuvanciye ki bini karın ve sebebi guartinin radikal yadın eci travma ne yani travma elbette işte kancın her travmaya git karabı ve sebebi guartinin radikal lehuyaya a muhterem biçimli medreseye, teknoloji medreseye ev kese ku Ahmet Efendi bukuyuna ufam biken demek bukuneci fam bike edişkura ketiye tora kuyda variye yani işte ve mesela ev çirseri ava bike behemnasina Seyda'yı Melabdülkerim Ceylanci şuara mamusa edin ditiye ku edi pır rahat karavan tişte ku fam kiriye şilover bike binerxine veke neferekeşi edip edibi on cibine janavi a pişti eveci a pişti haftiyeci sedi eve ija em çavabı ne em çavabı guherin yani em kucar edin gaştın hep se pisatey ku tenhakir arasti min üretim muhterem biçimli evi cara peşi bir istasyona gelmek idi. Darbe çeviru imzanın kulübleri kesadı geriyan yani süretek afişek banda led gerin belli. Evet, Luangar'ın süreti ona okumun nabevancı dedi bu. Ne camide bu levha ve kemika kışanın seri ama okumun değil nabevi min hask az biçirin yani az kharab az afişi jur dakhilin le من karbuj bu evi millet fu fakir az per doravi afişi derin te arasın cesaret içinde yani azarok az sesabine من جسرات شنكر لي يعني اجا كوز دستي من باطنا من او افيش يقول راكلا يعني اللي اخر الجديد جابو نيجا كان صالح حتى بنج حتى شاشان ده ابي زنجينا طيب حتى بنجان دبك دبزانيه كبير لسه من اقيا زفان دي تكبير منو شخوت بيه باشن وغريانه و ekşi idi bunlar da derinede yani hamufort, cuvan, evku, meylavan, ser
mesela Kurdistan'e, bihisine, fankirine, gelişine, yetişteki bütün ama legerin adına. Bunu bu hene haye mecvan tülene elbette bu ne? Başkenti hasene bu hene. Bizim partiya Doktor Şuvan Carek'den ve organize diye Parti Demokratik Kurdistan heye rızgari ve kovar beketiye kuyunun izledikleri ve kovar bekti kuyunun hatta çünkü kendi semineri kadroyan reyazedi. Liddi seçi emrina ve legerin nedeni o her şeyini değer. Mesela bizim gelo muhtemelen içimli bir kuye. Yani çizke, çavadike helvestaviçiye ez primeradıkın o ez proje fazla ku derya ez bilyara ki bugün ku ez bilyenim. Yani karbon tereba tecavüzanıdım. Evkün defet metmeye hafti şeş ile farkını simlerek dan konale. İladı komel raseri her bu. Yani komela şuandiya lizore akavacıya lizere ez bu simleri çünkü farkını ez şaşı çünkü akavacıya. Şu akavacıya ez bunun üstünde piçek sohbet ki fankırın ku ez ne havayvan bu her zor. İnsanlar her havayı var zorun. Ez de kötü zor muhtemelen için üyeleri. Bu edi mefankır büyük haye meşeveye en de refek edene. Yani en de ciyek edene li ev geçtina ku en de refek edene ciyek edene ev peşyameye Pavyamın belki istedi de tükür. Yani bu tercihamın derdi yani bu sekiz belki tesikirine yuvan esereke muhterem biçimliye bir damazlarına dedekadını her gün baştırmaz. Bu kez damazlarına dedekadını en adamı bu. Güzel secara bir münasebeti üstüne takvime Havcıya Cenab-ı Vüci bibinem mesela tedişiyorum cerebejim bu hemen haberlerin ben de cerebu burada tanıştırmalar nasıl yani seçerlerden okumalar her birine o degodaritke yani deri mesela de avamında o ki peşindeki pratik deşinde bir şey bu. Şey esti geçtim evin hakiyet yani züve vedetire yani tabii ilk insan karın bir zü insana grafoticiğine yantıkna bu hareketi insana bir kısım bikin gori hinek Almanca mobilize bikin şayan onu sahne Manatami peşik ev şahan tev de muhtemelen içinde de bu. Ve paş mevte diyecek ku biteni van şayanı takip ettiğinden diye Nasinavi Ubnavkınavi arasındaki Cambridge bu ku rüzedetle şu paşa emhal bu kuyunun bizim ku vergetliye hendes vergeranlığı kurdi kitap vergeranlığı kurdi tiyatro vergeranlığı kurdi از نشاشتم او کلاما سن نوروزی هلبستاویه نمیشه مامسته بیشتر کی آداره جرمان نوروز دکتر کردستانه بله او یک او شیرا سیوسگله احمد عارف اویا و گران کو شیر هفته 50 داد کووار özgürlük yolu derken de nabivi veren nüsade vi ve garan Divistan diye yani hem Divistan hem derget diye o tür eşkere uzeral fiyat ke ku tekniğe ke vi gelek khul be edebiyata kurdina çeviriyor. Lomad ve ku em yani yenevi resmi tabayı karımında yinin muhterem biçimde ne peşindeki tene pratike bu hemen de de nıh zaman uzri اللي اخر ثمانية بعملية مقابل تيرنك مخابل تيرنك كردريج الكفاء الجيبي بله قالك سباس كتميرزا بالي كنت مثلا كيديني بكي قارن كان قلتنا كشبه زيدك
آخر هناك تشتي دنجي خازم تبع سوانجي بكيت خازت بيلا باجت لي بس ادبيات حسكرناوي ادبيات كردي بله كك شفيق بس أذكر بتشوتي شوية كوملا جيري وكوملا جوري أو مهمة يعني أدري شو ما از ورما و از برس بگم يعني مثلا كواجي بوليس الفارقين بو نبلا وان شوابو هلوستي ويتش بو از ورم جو ببرس از وي ببرس بله أو قالك بالكيش انا هي لوي برسن او كان وري كان بله كيك فارس انجار دو ورنا باتا ازانمكم ما بيجان نيفي برتوكاتا وانا خبردان هر دو ميوان خبردان ام دي سوارم باتا ازانمكم باتا معلومات مزنترو بلكي تايبتتري هنا لسر جياناوي وكارين او كريه هما هفته و چهارا ورده دی تو دست پی بکت چونکی تا دست پی کر هفته و چهار مگو بسکنه لوی ام ورنه هفته و چهار پاشم دام کن اما تو جوی تا دست پی بکت هفته و چهارا و پیوا و پاشه جی امی پرتوکیجی باخ والله سپاس برای هفته چهارا شیستو نه از خبردم که چیتره کرم که شیستو نه دا لجه متینکی چیده به اوجی پیشتار میتینگه دبه شیر کیت خوینه دوی دا تیگرتن یانیس بله او که تیگرتن لجه تیگرتن حلقه داخل که بیبرددن یا قیده دعوه دبه بوده وی میتینگه جی آخافتن ایجی بیست و فلان حفظه دادن فارقینه محترم تایبت من دیدن هیه بیجه ناوا کردالا بیجه جارا یکه بز کت شاوی لاله شه یعنی ده عبره بشوک دا yani İsrail Kürdi evindariya Kürdi neve kriye de mitinga da şevada vejin derketiye serdiki strana got ya belki diroka Kürde çar perçe Kürdistan nedaji o keşke sa 12 salimiz ama ne bisiyatan ve khiri laleş tabi laleş de veje neş bone Kürd derge bu xoş bu dert xoş bu ki be jalqira beje yani keşke xoji şiar bikin yani keşke bramala da ok nebin yani ev kejda peş yok yani fikri ve ideali mazın tabi الور تشتكي بيجم هفجينا من ودمي كواجي عاوجي دا عمري بلكي لالاش دا بلكي هناك جيب تشوتره اجا يك دا قضاي يك جي كواجي لو شاريوان زعتشي دا ام باش لسر باخ تو سال باخ بله عثمان کاریه بله yani düeta yani normal vakti bavi dümrer yani vasiyetavi yani be silah hemen bira muhtarar abi saat amci bira Muhammed abi brevi Muhammed ki yani ev haskena viya çeka ki juite yani insan zaman yani normal çeka per haske o çiya Kürdistan per haske şu navi nazna ve çiya vakti ben da partiye çeşe navi çiya te naskeren شو وقته اوكي جا عسكري ود غره مال عبد الكريم شو بقاوي تيب farkını yatıya bakırım. Yani belki teşkilata tipi ayeken Kürdistan'ı farkı ne biye. Yani tip şestu kada var biye, şestu seyadan ve Gulane'da teşkilata ve farkı ne var biye. Mala Abd Kerim sekretere Mustafa İpek Serok mala Mahmud Münavmedi Zanaci sahibanı o kesedini yani. Diyor da ben dame okey tipi le tipe da piştevi ja partiya şvana vat be hafteyda ja aynı vakit ben davi partiye ji ja daviya sale program tipe açara çeydi be bana vak delegasyon ev kevse kes için okey Ankara o program tipe diyor da tabi nava tipe da gruba okey arojlatiye bejna Kürdistan'ı yani ke Kemal Burkay Mehdi Tarasiye keji per kesene bale ben gelek hesabına bale İcad kongre da dibêjin di pêşneratine ew kirin boya pirsa Kurdî yani bikeve okey ya bikeve biryarê kongre yani okey ka Kemal Burkacî bîranê xuda ji xwe dinivîsîne dibe pêşniyar pir nerbû min û Mêdî Zana û Tarık Ziya Ekincî da ku dervaya me ji ku pêşniyar kî dinê hebû hîn radîkaltir yani ew ji bêvan hersiya dabûn hatta vakti kongre çeydi be vakti oklama çeydi be yani Mala Abd Kerim Kürdi bersedi be elverim vakti be elverim yani burada bence elvina ve o kadar problem derdi
حتی دویجه مال عبدالکریم جانا به او که بیجا خانم راجی صحبت کریه به ترجمان خواستیه یعنی باید که کردی خبر ده ترجمانی یعنی چطه اولوژی بود از آن اینجا چطه کنگره یعنی او ویگه نیشت از کنگره چارا دا تیپه دا یا دویجه برای بحثا کرد مدی نت کرد ویگاوه دویجه رول او که کردستان نا بیجه ویگاوه روجلات به کرد هنه و مثلا قابطان افلا به او که به او که بیجه نه وکه بیا قابطاز ببونی بندست بشتیوی او که مثلا او که کردات بیدارتی او که وش به سبب او که تیپه گرتن یعنی اوزی پر بیمه پشتیوی جا دادقو آواده به دادقو جی داویه او که تاوی یعنی داویه هفته و چاره هفته دادقو آواده به یعنی محترم بیودن سایمان دادقویه ملا معو شروکه اوید نیجیه نه ایجابات او تیگرته نبانا دراوه شونا محترم بریوی تیگرته تابی محمد تیگرته و شونا ملا او که ملا معموجی ملا سیراج بریوی تیگرته داوین حبسه بانا او چن باشور تابی باشور دا نیست او چن ایجا او که چن سوریه لویجی ده هفته دادا چن لبنانه او شرفخان او که شرفان اغلی ناس که زیاد شرفان اغلی ناس که شرفان اغلی بیستیه ما نوبر اوان و مالا او که عزیز اغلیه نباشه شره هفت کرده در وادا ایجا شرفان اغلی پرسیه گوتیه با اونجی آغانه و سراو کن بدجیه و شرط کرد فلان محترم گوتیه ام نه آغانه لیم حقی خود پاریزن شده اولو یعنی وک بیجید گرده فلان ور حاصل و با آلیکاریا کردن چه فرانسای داویجی چه اوک آجار کنسنسیه به آلمانیه لی هورایه لوی هورای دا تابی هم سالم جی گوش شیره او که 33 گله که کرمانجی و کتاب دراما یک اسماعیل دیکویه کرد سوویتی 64 دارم دراما بلات او که کریلیه بدگرین کرمان او که لاتینی یعنی حرف لاتین و هفته و 4 دارم کتاب چاپ بشود محترم تاویه و من بحثایم که من بگره بیشه او دلزیزه او که یعنی استای شیروی جی بخوانه چند شیروی و هر شبا دام بتینگ آده او که ده شو شیر خوینه معنی تایبتمندیش محترم شویه ده یعنی بیگه بتینگ تنینینه یعنی دعوت آده مثلا دعوت آده کره بالا عبدالکریم ده مثلا ده بیشه گلان هفته و 80 چه بیه ده بیشه یعنی اول اخشون اوی دعوته یعنی دعوت کرنه یعنی جی اوکی یعنی میتینگه وقت میتینگه ده کلاشینکوف و دبانجا گله بردانه پیروز کرده یعنی محترم یعنی نورمال فارقینه یعنی بروکراسی فارقینه پولیس فارقینه عسکر فارقینه هموش یعنی حساب وید کرده حتی جانت خواستن مهپه فارقینه آوا بکن گوتن حتی محترم صاحب امریکا مهپه آوا بکن اون آواجی دکرنه یعنی او کوی اوای یعنی ناوی او کوی یعنی یک بهترس و به حلقه را علاقه زیاده تر پر عالی یعنی مالا خود بدگرج مالا خوشی ناسک نه روکی حفصه روکی نظام سروجه روکی نظام دیاربکر روکی نظام بینگوله روکی ارغنیه روکی موشه مثلا کیره پروبلم کی کرده چوی هوار اوان یعنی تبه او پر یعنی محترم بله شتين وابجمه يعني أبدني از داویه بجمه داویه تمام أبدني تداویه بجمه که سلام اموارن جاردن فرقینه بس هناك بس هناك تشتاب بكرة دما بشتي أخافتنا كشفيق تخوز تشتاكي بيجن بقو بساكنام تاب هفرا بيجن ومثلا كومالا كاواجيا وكومالا ددقاية و ناکوکی ناواناوی دم الفارقینه و هلوستا رحمتی چی بود؟ بله او که شبی قال کبرست تشتگی بالکش بود که ام فارقینه تی فارقینه خصوصیتی که فارقینه ابو یعنی فارقین براست باجار بود نه باجار کی کرد بود یعنی کردایتی هبو و هر کس ناز کرد ام کردی کو مل دابو هبو ما خواست ام و غدرا کل سر ما هاتیه کرن هلوشین یاجی
تشتكي بدون دست بكرن ام تبلها جویان مبهورا کومالکی آواکر طبعا کت محترم بیچملی پیشنگی وانتشتایه او هر دواره فکری داجی دواره ارگانیزه کردن داجی او وانتشتال دارد خه نور الدین الحسینی هیه و هوالکی ما گلک هیجا و نیزیکه راستی کلی منوی گلک دنیزه هنه ومحترم شكو هر بريمين ككيمين مظنه وبهفرا راز نرودلو ما كملا أواكر ودوين أويدا طبي كومونيستن يعني ماركسيست لينيستن والماركسيزم لينيزم داجي خطة سوفيتي هي وخطة تشيلي هي نور الدين الحسيني السياسة اللي تخوينه الأنقرة او بیا ماوجی يعني بیا خطا تشيني طبعا مهاجينينه لي بريكو نورادين دور هناك اوقت يعني بريكو فكره خوش اشكال بك او هر دوره محترم تشوتي جبوك وقت محترم نلقى القلوي زحمته وام بي حسيانكو ام دون دتش هف جدا طبعا الجور نيرينا ماركسيزم يجي وقت تشخطا لنين دري شو تدبي كافر او الجورمان نور الدين كافره طبعا نور الدين جي الجور خو اوجي هناك ازاحاتنا لي ام جهاب ابو جهاب كتن بس بري ويجي ام متيجه كان بها برابك يعني تشتي مال خرابي او بو يعني ما متيجه كي هي ام جهاب جدان نبونه هيك ملامه يك او بيرا حفتو شاشه ما يقول فارقين الجندي قرموسي قمال يجي بالذاكريه ما متنكر متيجي او بين ترتيب كوميتاسي بيش كسرته جوان بيش كساجي سيكس كواجينا ودوجي شوانجينا دوردا اوكي يعني براني دستوان داله ولي متين مقوله هم الحمو كردستان انقره اسطنبول نوا جوانا ودا طلبه دا هولندا هاتن herkes hat yani farkın bu roja mahşeri rojak beri mitinge mala malafkem civin hat kirin wan Mahmud Çıkmanı ve İbrahim Göçliye o kesik vekidini zaruha o galak insan lev civin kasbe ev çibbe miting ev ki bemeşine kavaciyan yek henavi ataşene ataşem bugün medyatiye li ajitatore ki evet yani ajitatore gel hoş haber de o şirat koyne zane mitiga bemeşine şvancıcı gelek hani muhterem heye Ahmet Beyk heye li mesela ki çok bey vaktakom herin gör usulü tertip komitesi se kavaciye de do şvancine prani de se kavaciye daya ولاد روجا متيجي وصابوك وما استدي حفتي حشتي بيشدار متيجي لدش كواجي ابو يجي لدش اوي بو نيرينا موجيتي او كدا او هاتون كواج موجي تكشي هاتون متيجي بله اوي برنچك هاتون بله برنچك هاتون بايرام يوت çekti biram hat وان خاص پرووکاسyon بك او او فكرن iki süper devlet diktatörlüğü çıksa bu yani ne diyeyim ben hasıl yani İrci Sovyet etkileri o da İrci Sovyet etkileri ama kabul etmiyor zoramet şu دورda metin selameti derbas bu le karbu gallak işte نخوشي بقومية çünkü muhterem ruhaki bir tedbir bu yani tedbire ki mazın sandığı kumbetin dibine hakimiyeta ne mavciyada derbas yani taybeti şivancı divek ve mitinge da dominant ben yani muhterem hene khususiyeti bir sahibi vakta ko akbu yani duvarı fiziki da akbu ne tişta kabul ettir والله متيك بالسلامتي درباس بو باش تيوي ام شاف قتيان برانيا كوماليجي ان اندام بون احوالي كواجيا شوانجي اويدا كيماسي دمان ومحترم طابي مروبكي او يعني مروبكي درحال چارسر تك للسريع كومالا ما كان
قهوه کی بو قهوه اوی بو حلیم جی یکی محکومه نابودنگ برای حلیم اوجی دولمند لیوان محترم ناسکن و قهوه جی باش ناشخوله و محترم چوه قهوه تبي معزنه وی بوز دولابینه و تش بشه وسانه پری واندا اوسن و ما دکتر روزی مچو کمره الودر اباکر و این الفارقین سه خط شیبون خطا کواجیا خطا شوانجیا و خطا özgürlük yolu havale kemal abici merdiven okul yani seh خطان farkine şiebun diyor ini emsal cüda bu. بله ام جاردوارن که شفیق اگه تشتکی بخوازه بیجه ده گوتنه خدا که میشته tamam بکه yani mesela kumeli unutun ki şeyma bejim le o seminer ve deme seminer bir proje bu yani şey orada dondu krim endülün seminer farkını şeydi ben le Diyarbakır seminer bismillahirrahmanirrahim batmanı unutmam Diyarbakır şeydi distrijgeler insan tem yani Telegram'ın a farkı neci az nizam az baktım hatta rojabni hatta seri şebeke devam kır. Ev tişteki bir balkeş bu yani hini seminerin var 2 saat bu le evi yedama kursa evin jara emperyalizm ve sosyal emperyalizmi ev dem defis roja edi Diyarbakır a farkını a İran şehri bir şey roja donkırın. اللي تشتغل منها بهالشيء ده مثلا أنجم تدي محترم تشندي قضايا ترافيكية برياوي صداي مال عبد الكريم بقضايا ترافيكية مال محمود اشتوان قضايا ترافيكية والشيخ محمود جي يشيل أوجد قضايا ترافيكية عجيبة her çarjı endamı partiya berdamiya Doktor Şuhan'ın Mela Abdülkerim Sedamen Abdülkerim Celan Şuha Damızları partiye uyutu edeceksin diye Şengeki partiyeye o edinci kadroyun sereke partiye edemakane. Her çarjı havale heven ve hevrene her çarjı farkı ne her çarjı medresene ve yani ilmi kaypeşi medrese ne açı o ilmin mektebi ku amvejin gubruya ne binga kuditi lurstanne o lomajik binga gelek sağlam yani esas bir Türkiye salın şesti de yani şesti pinca de ev taybetmediği müşterek yani bizim Batman'ı mala Ahmed'in o mala Cafer yani Çin'e bismillah mala İsmail o mala Habib Çin'e mala temellene yani gele kevan ev temellene ile tabet ama kuan müşterek aktu balanır Çin'e evet bu her çarjı lütfeyi her bir kazayın trafiki yani az bu kendi caralsır teoriyen evet fikrim yani gelo تشتغل ده هي يعني büyük merev bu hizmet kare تشتغل ده هي yani çar stünen kufçitiye farkını o başlıcık ku tesilavan farkını daya derece esas yani hatta devre garzan çiye hatta batman çiye hatta Diyarbakır hatiye hatta bismillah hatiye yani bizim gruba peşi şanji bismillah hayranın askeriyen ve da muhtereme yani hatta freviye yani öyle sınırlamaya hakim sınırlamaya Nefisek İsmail Beşikçi'ye İsmail Beşikçi'ye yani kendi bir da zazakineden net demek var. Ev münasebeta vefata Şeyh Mahmud İstanbul'li mesele de hatta evet başta bile hatta kazaya
صدای من عبدالکریم جدیده و ادعا دکت بجه که قضاین سویقاستین که قضاین ترافیک مانیتکلیه بله احتمال تون نزن اوی زلال نده یعنی قضاین ها اگر سویقاستین اوی نممکنه زلال من لیدبه که جوانین ما زاروکین ما نویین ما اوی که اوی بیت کوشینی دوم بکن اوی بار اوی که استیوان وان تشتاق تجربه نکن یعنی افتش که هر سده نده اوی داره پیشا کرده داره پیشا کردین زیرک کردین اوی پیشنگی جوالات خواه جملت خواه بکن افتش اوی ورم پیشا وان دوی yani de giyek bir xwede heş xwede van duyara behêlin û bişopînin ka evçe derê şawan em heş men ya bîne بله gelek spas kek Faris em werin aliyete va de Pirtûkê de ev tiştek ku hêja birêz Şefîk ku tiştek wisa hate pîra we ku hûn tiştê wisa bifikirin û bixîne nav Pirtûkê والله گورا فاقته از حرکت کن یعنی قضایه کجا سال چه بیه کجا اتوبوس سوار بونه چه قلبیه محترم دا طبیعی محترم یا انسان که تایبت محترم زانیم یعنی محترم حتما بحثایی که اگر تکلیف دما پارتیا وی بیجن قدپته بیگاوی بود بله بیجن پارتی دن او که کیپه یعنی تکلیف وانو یکتی بیگاوی هیه یعنی آلکاریا پیشمرگی یکتی اوت که یعنی سر کردستان دوی دا امتکارن ورم پیوندی نابراوی و نجمتین بوی قیاجی او شخصی که اوه کالی کارید که دواری ده یکی آختار محترمه بیجم نجمتینه خالته می بکسوره مرباسه بکن یعنی ملاحقی بلکی گوری مرباسه هم که وانه او که سرکنه یعنی آلیکاری پر کرنه و حتی وقتی هفته دمام جلالاتی ترکیه جی یعنی سر ترکیه در سوحد شبابه محترم یعنی به او که سکرتر پارتی محترم به عربه آوی او که محترم یا بری حتی او که وانه بچه گوری محترم خیلی وی باشه هفته و هشتاد یعنی دسپیک داوی هفته و هفته دسپیک هفته و هشتاد غروب که زیر پارتی خواستن تدبیر پرورده ایتم بینیم روزات ناوینج 15 کسا محترم سراوتی وانجی کریه یعنی بریه میکی او که لبنان نچون لبنان اگر سوریه او کنوچتر ویج پروبلم جیانه یعنی دیگه ما دسپیک حساب که ما یکی از زانه یعنی پشت وید ثابت گره لویته یعنی هفته و هشتم ادارم استانبول ویدی تیجار استانبول مکوبار دست که در وجود برای گنجلک در کتبو من بانیا دیاربکر لویدا اوقات محترم تلفن یورده که گفت عربان والا شم دیاربکر کار برابی یعنی و ام وی بیجن حج استانبول و شوه یعنی و گاوی استانبول دور متابی و ریوان دینا اوکو سریا بیجن بزرگاه قیصری سیواس مالاتیا العزه ماتن دیاربکر یعنی وقتی او که درباس بود مثلا ته بیرامون هم بیاز ته درباس بود فرید دوبار شوفری یکی فرقی فرید ماوی فرید بود هم هر سه بود و عربه داشت اینجا گندی ما کردال و استانبول اینا خدا شرط کرد دو گروه بود شال لوان یعنی کیر و جنه و یک گروه دراوی یک براوانده یعنی بله کرده من همجا عربه دابون تابی یعنی ترافیجی پر سیره که ایدی چون یعنی اوه شرط کنه واقعا اندک و اونجا به عربا بپشکاندانا برمه اوکی محترم رحمتی دگوه وانا گندی من بونه موقعاتش که پر پشک شرط کن و وانا مرو حتی نک اوکی رفع شورشه یعنی خلاصونا کردات تونه جبونه ویجی محترم نورمال الفارقینه جی در و در فارقینه جی او بیجن یه ناونجی پروبلم چرا سرخیر اوکی که عشله تا کریه دنیا کریه چطوری سازیه نه مر باسیش گرفته یعنی فهم اوکی وی ساق چه بودن اینجا وقتی هم استانبول هات محترم نگویا یعنی به چک ندگریه تجاری اما سی واسه ساعت ده شوی بود
ما خواستم بنزین بستینم استاسیونه عملوی سکنی پارکی ویسرمو پارک اکسترمو فریجی کنشتو سه پولش میگه عربه که دات لوی اوج سکنی از اون دو طرف تدبیره پولش عربه پیانه بود تابی لوی پیلا قاما نری 21 اول منری محترم لوانری فلاور حاضر نکته اموات نو ایجامات مالاتیه نورمال ایجار فرید واسطیا بورخویه محترم گاز عربی باجو ایجابه شوه دا یعنی محترم پرجو داجو دراستی عربی داز امات ری ماده نه دوی مقازات پر بازن در باز کرد یعنی دو شوه بود سه شوه بود تاریکی دا بزور مبصر اما چون سر او که بیجیم او که سام عربا بسکنی خوده ما او بیجیم خلاص کرد işte ümidim gum yani dile Xuda gum ve camere be o ki trafiki ya yani ya mar çoğu hisse barba şaşa ya o işte semaya şu aynı reda o diye daji vefat yani bu ne kutku ama o dikir yani muhterem hazır cevap bu hazır cevap yani Şeyh Yusuf basa birane Xuda basa vitke dvejer o ki ba mekir govere dö o kana میواره من هنه و یکتیه نه دوام به حتی وانه دوم پیرا گو از کارم گو توی چابر گو اجر شوفر کی بگم تاکسی کی دوست بام منه اجر بیجم از وام تاکسی سوار میگم والا محترم گو تو تحقیق شاره چیه مسئله افکار راحته بود بله میچو او کر وان عربی سوار کر گو شوفر آگو گو تو وقت ردا خودرو چه بود تنی خنکت جاوب یا اکسوید نه سوار کرد بر از بر سوامد و همچون بایخانه روی مخوارم خوار شفت تابی شیخ یوسف ناس که گو شیخ ایمن کرم که او پیشمرگه دو مره یکتی وی گو کتم دوره وات دست ماشیب که و شیخم یا ایجا یوسف پاری او که سکولره جی تابی جیوان چطای جی ایجا پر عاجز بیه وقتی وگریه محترم را گوتیه وال ازانم و اوابون منوانه برا گوتیه مسئله گوتیه والا چوا ام باقانه پیا بون شوفه جمعه گو شیخ کرم که خوارنه گو با یک جوانا دست باشی مون نیست گو چوا دوا محترم یا گو جمعه جی عین روشتونه تو شیخ نبونه شیخ حسن نبونه کی تقسیب دانت که تو وام بران یعنی جمعه جیه یعنی زانه yani muhterem işte bejmani zeyde pırçtana yani var işte biramın yani. باشه اما نه بحثا پرتوکیه بکن یا باشه دیسا توی باختی بحثا پرتوکیه بکن مرکارم که پرتوکیه باشه برا او که پرتوکیه جی درخن رسمی هیل با او که ها اف پرتوکه های 2080 ابو 2080 یا چاپ یک پرتو 18 یا 8 80 اما بریاردان بوله 30 سالی بله که بیرانی چکلی بله ده پرتوکی ده از خوازم بقاسی او 15 کس نزدیک 15 کسی لسر جیانا رحمتی محترم بیچملی تشتان نویساندنه دنابیرا واندا چه فرق هست اکو نویساندنه یا جی هستی وان همیه یکه گوتنه وان یکه یا جب جدا تشتی جب جدا گوتنه کاری اگر بکار بینه جی بحثا وان جیب کی باشت به yani müşterek وان نفسه وان همیه داشته که در باست به مشترکیه یا بله شیره قدری جانه سر زمان متر ناتیه خواره بگی آخر زمان هر کس بحثاوید که محترم یعنی زانه محترم این شیره پر حذف که هر او که دا خوندی یعنی او 15 کرجی اجی یعنی دم بحثا جیانه اوید که تکوشی نوید که بحثا شیره که بله اوه مشترک اوه هر کس پرسپکتیفه خود آبید تکلیه پیرا چه و ناز کریه و کارکتره وی و تکوشی داوید چطه او را کنه 15 کش بیجن این که اول ویش ریخستنه نه این که اول وی فارقینه نه وقت 2080 هم با کل دمه نفسانده تابی پرانی 2080 30 سالی او کاویدا میگه مال پرکی دوی ده هموات چاپ کردن پشت 2006 بیجن 16 پاردون
ادیل ترکیه هات قد خکرن فلان ادی مال پرشتهش مگو اون نویسیوی و پاریا زیده بکمان شتکی هات نکرن و امضا قیدات نبرد کرن وقت بهشون وفاکاری بر وقت که بانوی کتاب او چاپ کرد تابی قاپا غیدا پروبلم پاری در کرد و رسم سر تابی محترم رسم که سر اکرانی بیاوت ناس کردن تابی اوی چاپ کرد گلنه گده داخده نداد محمد گل جر آقا تو بکد بیاوی خوش در ناکبه مگو یا تویم که تابی وقت خود کرد و رو بهدنی تابی کرد و رسم یکوانیه سر کتابی او بود ویدا پاری کماسیه تابی کماسیه نجبل کرده yani kitap yani diğer kumarat ki muhterem o ki yani kitap o ki Nas Ajans Yayınları çaptı diye Mehmet Gül. Böyle Nas kim? Evet Diyarbakır yani o ka pak havale pake varım o ka bro evane evet ki tazın Diyarbakır karın bir peyda etti. Böyle. O ya be. Yani hakikaten tüccardan bir Türkiye benimsineti tiştale zede biki. Valla seydekirim mesela tabi farklı mağazada ki mesela Suruce muhterem atiye girtin, Kinya atiye girtin, düğe de pari ne zelaliye. Salim nefse xuda dvece bahara hafte şeşada. Tabi vakti zaru bira okay havza zaru kayı kurtire. Yani laleş dvece işte mitinga farkine az ubave kuşun İstanbul'e. Lüve şevkiye bu. Em terketin şeve şivanji şeve da bu falan. İcabati em vegeriyan dvece neze sur evke günde aligore dvelve günkeye dve mereda bit ve suruje mitinkiye şevkiye dvece dve ama bavem bir yara xudam şu mitinki İcab miting normal bu hafta 3 not 8 mitinge dağıtına girdi. Bele. Ama mitinge mazın normal gelir cikida benim sanızani. Bele. O ne geriyam ne di, ciktam ne di, de o ki ne joda birane ne joda, araste biyariyat. Ne joda de doya Haziran hafte şeşada vati partiye yekemiz yektiye yani marve wan derbas etke Surucu'da derbas kıra. Çe gün ki ve gün beje kalabalığı para ve polis wan insan etgeriyan ki peştari mitinge bune. İca kitap akda bahsede de ki شورشگر آنقره حاجت پیاتی کشتن جنازه یعنی سروجه o sürücü icamı ve bir yere bu makabana saraya dağıtma ve bir yere bistine o ki laleş ve salim işte tübece lefte yani ve bahara hafta 6 Bele. bahara hafta 6 farkı ne yani mitiga farkı ne az kaç ke bir an ez peştar bu yani Gülana 24-25 Gülana hafte 6 yani esat tebidanın yani peştevi yani normal Haziran'a yani vegavi meral İcavatı ne Haziran tabi işte muhterem teye girtim düme hafse dadım yine vakti ben resmevi hafse dibine cileviye payız eser ne vezifstan eserim şalvar sere gömlek sere kazal sere çakı sere resmevi yani İcavatı hafse be demek ki normal işte hafte 6 lekare me okey be me ne be Ne zıvıstanı be bele. ya payız ebe düğe de belki galati diye ebne okir yani خیلی yani bir şey yok ne kitabı belki ki avı zaman tabii ki başka eve Bele. yani işte evedini yani kare havale edileceğin ki şu an xostu bu dema xuda havale me farkını yani ki bersivamı ne girtin ki bersiv neden o ciber kare zeydet yani ditne var işte Bele mali hava kek salemen varın avkete zanım dur resim hanel ve yekişet abxakşan diye teda rahmeti muhterem biçimliye o Necmettin Kaya'ya o yeki daha bedince keçek bele avana hana hem basawi ve hem ji basab ve nekidin resmekidin كاك مساعدات هذا بري او هناك تشتغل قوتن ورن زلال كرن او كمان رسم رابن بله او قناه فارس هناك دت شتى بالهفتكه يجي شوا سروجي او كشتنا جوانه کی اصل خوش سروجه لج halkın kurtuluşiye او دت شج هف جدانه
yani Hort'taki sürücü tek kuştun halkın kurtuluşu neziki vane merasim müstekiri. Hatta bu merasimi Feyyaz Ekmen lüve derer sen mesela akafındaki küçüktke diye mebxu rahmeti Feyyaz Godari kir. Feyyaz dikkat da tuğayne tabi ligor wan insanı ve deme ku çi Türk'ün çi Kurdun Kurdi çava mekare bu Kurdi binivsine kağıda o buxoyne yani jwara acelti Feyyaz vitisi buxa nakl kir pişti akaftına Feyyaz Ekmen çan xorti Kürt'ün bali ya dvejin ana tavi xwan dve Kurdi bu ta xwan kağıda dve yani per bala wan dişine o kefa wan işte Kurdi ji zmanekiye alfabaki Kurdi heye bala xo sale hafte şaşada xortin me üniversite hinek jwan hay jeninin ku Kurdi ji xwedê alfabeye tê nivîsandin û ew tiştek tê nivîsandin kare were xwedin jî lê ew xortin Kurd kefa wan tê ku Kurdî tê xwedin tê nivîsandin ew tiştê ku muhterem û laleşê nayigirtin diravîn wê û gelek kes hatine girtin ew şeva Sûrûcê wan girtiye şeva Sûrûcê anîn erken geçebiye belê ev ya yani bahare ji bo ku wexta em çûn seredana wan yani du mehet hefsê zaman yani ênê germ bû yani malum e yani meh rojnayê bîra meriv lê ênê hewa germ bû û qewşa wan vekirî bû em çûn qewşa wan bûyerê wê qewşe hene berê miştîga Fatînê bû ya kare berê ve yani mümkün e lê ew şeva Sûrûcê Xayrî Durmîşe Kemal Pîr ew Mustafa Qarasûngûr Malla Potîn gelek ava tariqa wî kengî bû ew şeva Sûrûcê êk hatine girtin muhterem biçimî jî bi wan re tê girtin vana bevdûra li hepsxana Diyarbekir ew beşa pîreka tasfiye dikin ji bo van siyasî amade dikin vana te li wir dimînin ew ja wê demê pir hedû mev diçû hindir wan ziyaret kir yani çûne hatin wê demê bû girtîga wê ji bo hevdîtina siyasîya hepsxanê gelek xweş bû rahet bû wê demê yani ev bawerim kek Faris ew bûyera wî yek salê wî çend bû kîja salî da bû heft şeş eca kek Şefîq basa ew têkiliyê yekîtiyê kir ku divê noqteyê de birast barê yekîtî niştiman pir giran bû lê ancak yekî wek muhterem biçimlî xwedî imkanê mezin kar bû ji heqê vî tişt derê wexta ku ev peyman di navbera yekîtî niştiman û partiya çê dibe bixwe du kesê din jî pêşdar dibin yek jê Mihemed Biçimlî ye birayê muhterem ê mezin e ew mirovekî gelek dewlemend e û qaçaxçî ye û xwedî hukm e û xwedî imkan e tabii hemû imkanên wî ji bo muhterem amade ne ê di duya jî mala Emînê li cî ye ev hedû jî qaçaxçî ne jî û Kurdperwerin jî vana jî xwe din pişt vî barê û bi imkan van imkana û taybetî jî bi imkanên muhterem biçimlî ji bo ku Swêrek Farqîn û Gewer sê bêjin ew ê esasî bûn ji bo transferkirina van malzemeya tiştê pir giran bû yani kamyonekî tije doçqa û tiştê wisa were girtin ew erebe müsaadere dibe ew kamyon müsaadere dibe ew wasta müsaadere dibe wê demê kamyonekî sevniyan kiye lê muhterem biçimlî bi xelqê pê bawer e yani wexta muhterem biçimlî kamyonekî ewa kirêt ke dişine Swêrekê bart ke û dişine Gewerê xelq bêtirs xweyê kamyonê Farqînî ne lê muhterem biçimlî û birayî Mihemed Biçimlî di vê noqtê da piyasê ne di navê de ne
بإمكان وان بأوي وان افتش دمشق لو ما جي اف دوی وره گوتن بارکی پرگرام بو و پارتیه و وی باری بگو امکانی خوب بسرکفتی نشان بله بله ایجام وروان هر بله او رسمه که متخص از براس او رسمه هر سه کس عرضه نشان دکن بله از وی رسمی تخوازم حوالی رجیده بله بله محترم بچمیه ای اورتی ملا عبدالکریم جیهانه ای سریجی ملا محمود اقتوجیه ملا محمود اقتوجی من بالا خلیدن پاری بجنایی بلنده شوش بو که حوالا بجن محمود اقتوجی ملا محمود اقتوجی و ملا محمود یشیر جهر جدا بکن ملا محمود اقتوجی را دهات گوتن ملا محمود درش بله اف رسم ده سال نیوه سالین شیرسی دهات یکشاندن لیگر بالا و بکشینه her şeyi tişteki işaret kın, erde işaret kın. Ev tişteki te işaret kırın, arda Kürdistan'e, yani netevepeveriya Kürdistan'e, be teritoriya Kürdistan'e va gredaye. Nerina esası a ve deme o iroji bras embejin heye le iro tahribataki mazın dve nerinde çebiye. نتوپوریه کردی و جغرافیا کردستان به هوا گردایه سون دخون افرته جامعه دا که وی آخه رزگار بکن دا کل سر وی آخه ملت کرد تیخن دستلادار یعنی نسلا نو هیوست های روژه چوین هبه که ایرو روشامه چیه چه هاتیه سریمه دواره میجی دا فلاکتا کاتیا سریمه جبوک ایرو وردیتن او رسمجی نمونه کی گلک هجایه او لازمه نسلانو جوان ما باش برسمی ببینن فهم بکن وان جامعه چه اشارت کن او تشتی او روش دهات دست نشان کرن ایرو ده چه حالی دایه یعنی او کردایتی ایرو چه قصبیه کتینا و دستو پیا بیشن دوی کوره گوتن ایک و تحریبات کر PKK دوی نعلت لیوره کرن کو دواره میجی دا ملت کرد چوا تک بر چوا ملت کرد باجار دولت ترکر کره کچا و ولات ما جنوبا هات داگرتن میجی ما جنوبا هات داگرتن و افمار خرابیا ایرو هاتیه سرمه قنعتا من دبیت ام بیتشیجی ببین اموال الرسمه بله اموال الرسمه دودیا اوه که 4 کسن بله او رسمه دودیا اوه تبخواه کشان دیه دیا بخواه مکشان دیه ماکینه آن نجمدینه ایکلک خوشکان نجمدینه زینت نهار سویده زینت پاشیه به فرحت شاکلی را زوجی تقمید کم آها نبهرانه ای orta muhterem biçimliye serici Erdiç Uzunoğlu'ya araba Erdiç Uzunoğlu bu Erdiç Uzunoğlu Batman edima ve paşi bu şöyle demek hukuk etken bu avukat farkını mevani Erdiç Uzunoğlu'na emdişin Batmanı evrasınca yani salih hafta 6 hafta baş yani nikarim öyle makine an Necmeddin Büyükkaya'ya Evrasın de ava Necmeddin Büyükkaya kitaba vida Brayvi Şervan ev kitap veşan kitap adet bele bele manusta amedi vakti me zab ev bu saatu nivem me borant ama divina beni da gotune xoy dawiyeji beje paşam dervaze ali bide tişteki kutubu xazi yani tişteki بله يعني حوالين وقت محترم بشملي قال لك ناف هنا محمود يشيل دبي ولد بيرانين ملا عبد الكريم جيهان دبي ولد بيرانين نيازي هوستا وان انسانا براس كداوان للسر ما هي للسر في ملتي هي و كداوان دبي تم ولد بيرانين ورحيوان شاد
او هر شهید ملت کردن شهید کردستان نه سپاس بو بله. بوانتش بله او هیجای که تا بناف کریه از جبو بیرانی نوان لدریه تا بخم بر حیات جهبه بله گلک سپاس بو ما مستسالم و مالاوی آوا بله رزدار شفیق امه هدی برنامه بگرن تشتی که تجبیر کریه تشتی که تخواست بیجی و تزاعتیه بیراته و گوتنه خواهی داویجی اگر تشکیج بکی امه کف خوش نه من تشتش بیجنه کریه تشتی که من خواست بیجم من گوتم از وان لهنگین دوزا کردستان جارک دن حس کرن و حرمت بمیشتیم بله گلک سپاس بو بشتریه تجی از جاردن تیم با فارس خوی پرتوکه که فارس تشتی که تجبیر کریه یا جی تشتی که تخوازی بیجی و داویه داجی امی برنامه خواه بگرن گوتنی خواه داویه جاگه پیشکش بکی گلک باشتر والا دست که دا که سالم گو خوزی گو محمد گمیجی دور بودا روزا بارناف ایجار از گو بگوتنه بی از داویه بیدم ریگاوی کرم که یعنی دبیجه محترم پچوگه که کریزگر مزنه کی دلوان ناسه کی قدرزان براکی دلسوز سواله کی راست دوسته کی به وفا شورشگره کی به ترس ورد پارزه کی به باوریا بر قبله کردستان کرزگار و آزاد بود درزا لعنیا جنگاوریا کردستان پارزیه داشت بنا سربلدی و سربستی گل کرد به راوستان تکوشی بله تکوشی تکوشی مجیل باخوان نویسان دیا لبر او کشن بله شوپان اوکی تمام گو شنوی تبریجی بیجم نه من ویال باخوان نویسان دبو سپاس با شارپلش بله ازی گلک سپاسی وقتکم و مالا و آوا از هیوید کم انا زانم گلو پرس هبون ما ام هیکو نچونه جراجی پرسم مجبیر کر نه پرس تونه نه باشه مالا و آوا گلک سپاسی خواهش بوه و سپاسی چارپل مدیاج الوقتکن و مالا و آوا به هر هبن به هیویا کجاره کی دم دیسه امی هف ببینن بمینن دخیر و خوشیه دا برای بینارن چارپل مدیا ام چه قصا زیده باخ فنجی دیسا تیر ناکن مرفکی عالمکی تکو شرکی ولا پرورکی مینا محترم بیچملی اوی تیراوی نکه و دهر به سالاجی مر باخ و د بیرا مدابد وک مسر نویسی نویسان بیاد دلی هوال هوگر و ناس و دوست و همی ولاد پرور کردستان داد هر جی خواه بهله و جاردن مالا و آوا به هزار رحمتی هموی ببیر تینن دگورا خدا گور بهشت و آنها جی بخاطره و حتی برنامه کی دن سپاس مالا و آوا